kulumak lishabil esil liqaqua Jesucristo hoits ibaom San Mateo. Nakde Jesus kirabiain ki elk aran sa hukub ut ko sa hunesal najeh nachtrik inchis hunile. Kahkui kirabiain ebritenamit ke istaqe tiroke chalen chak salish tenemite. Nakle Jesus ki el chak sali hukub kiril na bale ebritenamit. Kistoko arwe ut kishkirtasie brichah kwanke psasyanke. Nakki eku ebristolom ke helok chisqat chisye balre. Linajej ain kwang shkunes utax ko likutan. Chakrabie litenemetre naktasheshlo chak shkwe sep likalebal. Abali Jesus kishsume ut kishye. Mukotojota sanak te ishik. Keo makepan chikwak laish. Ut ankeshyere. Maka kwangke aring kakui op chikwa utkui plikar. Di Jesus kishye. Kamo makchak. Ut kishtaklaib chihilang ritenamit salipachaya. Kishap li op chikwa ut likwib chikar. Kishtaksili lilopa sa chusha. Kichoshin ut kishhachilikwa. Kishkere bristolom. Ut bristolom kishhekere ritenamit. Ke kwaak chishhunlep tohretal ke ohlak chor. Ut ke shok lilela likwa. Kapla huchakach nuhanakep chikwa. Eblike kwaak kwankep tana o mil chikwing. Inkak ebil saah li ishq hoke blikokal. Ratin likakwa. Intanyo kapakwa.